Somo tuebulo. Obono le. Ohia akwete akwa adesa wole kane momiolo. Waka na yiche edwe. Ni waba na agbe yichoe niji yichoe numo. Shi yichoe numo ifa baba o. Wolo eba afa enyumu eteke enumo son nji yichoe numo. Kehe kwe. Weba afa enyumu eteke enumo ne. Le eba afa wolo pempe o walo wolo bibio kome. No waba aka nene. Shibo na afe ni etu ebo aka fe ani ha afe nene. Waba ajila miete. Waba afe yicho enumo. Yicho enumo be. Ke yicho enumo de. Waba aja miete. Kone etu ebo ehu. Afe mleo kone ha desa denche efe mishe ha wofe. Beta shi ojugba. Kone wacha wo nika ni mono. Keje yicho enumo nike. Akwete akwa yakaka pempe manche kwa ishi. Adesa nyinyi mwobole, niyo fole yo ne. Eya suba en sroto baba o, nenyo echako esuba ene, ya jenshinle sroto ene kekpe yo. Amin. Gbomo fe gbomo suma anu nyanke hale denchehi. Ejino ko gbonyo, shibe kome adesa tawo jengbe flow ne kekete dencheke hendo. Be kome hu, eji ehi ake anu nyanta motitri ko hiwe fio nuku. Sheye jen. Ye ene tamo kefe mo miye. Gbomo jo esuba nikula na ko pen akpo ye gbe sroto ya no. Adesa tawo mo ekoji ake noko kwakwa fe noko kwakwa ni aba afe. Achele egbe ake leji mo nife. Alo kejele hiwon kun na ka ni ehi mfe mo. Koni be fe be achele ko mekeke egbe. Shikeji eba mi ake nokroko hu ale nokroko fe mo lo na ka ni no fe mo afata hipe. Klomo ke mi ngbibli mo awunga yeli ke shishinye mo heche ke be ke ni bi short egbo hin kroko me pi eba. Kaka pempem bi ye amehe ye neke hela na emi nkra. Tete poe anyo ayo dase ake na kan shikpon no shikwan bi asu ke ban ake fio abe abo. Suni gbofen gboni ya je nichumo jaeli jo amalo fa nichumo jo nichumo ya school jo alo nichumo krokro jo yo yegbeme ni yo je npopa no fe heji ake amesmo amedenche ameno ya ye noko mi owula enyoko ni yo male mi tawo ni amenyemi me abie aya school ni amele woloma ke kane motomo ame koni be fen be keji ata moko agma wolo alo aka ne wolo ko aha moko ye male aba me pe amenwo asan onukwa enyoko ni den yo noko fiwe efe kome ye kaka pempem ni koko fen ni akrowa mimbi echu oheni ameka amemanche nukwa afe kome ni ha atwa ngongo we wo ame pe ji me ni hio ni ame ya hon ka jirawale ame ha brofo me ene hewo me nisa ni ame he okoko ame ha brofo me ni ame na ame dan ma kejo na kan ni chumo mi ko ame sekete ame magia no eja ke ame na no ko ame chudon ni homo hu mi ya me agbene hu keji gbogbo anake oji ohie ota ogleje mbi ahime bele ogla ha mo fon no eja ke me enyo ko ni hime egle fio ni le ni bi ame sumo ni be fen be me kroko me atradumi ni ameshishu ameda akwete akwate kaka pempem ni ake no ni le hunyumu asafo hehendo ye minwa hewo aje hogba school kegbekebeke school shishin yakrowa bene na keneken school enyo ne ete hie san ete ahewojin Ibrahim school biye ni ehon le shapo ni na ha me ni fe na kan follow ya kome ba hewojin ekome ke ni bi krokome ke ha me bi ni ya school e de nche ne kan jun ni chon no pa fe mo ha enanye baba o ke ja shale ke teide gbe menyo ne efe ekome egle wojin ashapo bibio ko ya krowa ni ameka oblanyo fi oko etana ni wojini ame hon poto jini bi ni mene school bi echu heni ndon no ni je enyo woji ajira wa boni follow baba onye he ame bi awojin fe ni ame tawo ame ha ame ene hewo beni chon lo nupa ya he wojin ke ba ha hogba school bi kegbekebeke school bi follow ni ame bi ani ne sheko ame wojin ano ba kona ame ba kwa ake ekome ehwelo ni akpo ha ame ke ha ame bi chon lo nupa ni le hu ele ake
wojino njigbe kan bi adendade nye ahwe follow el shimo ehon ehame bele enene efe ekemingbi ashale keteja enye shishine onupa ewie mumu ake keji ayebe osate obigbo kechon ake keji mokominta abo efon afe ni na mokoniji bodi enche ohegbomo ayi abo ale naka mo nye mbo efon ko efe tai ka shale na yeli ke bo amokeje na atabuku kechon lo afinwo Sanjin ka wie mo ani chonlo enyone ewie wo mambi atoen ya kwete akwa he tai ka shale bon se chemu ya amesani gba mi ni ake no ni twetwe no kaklala kai agbe wo neke mambi enyone sho sanjin ni amenu ya kwete akwa he no ngo ha oblahin ke onupa ekrokome ni yo ma le mi ahun ke ase agbene oblanyo ye ba fe mo ahunto ye ma le Chonlo afi bakaka pempem eche kra ni osofo nukwa ni fefe ni kwa onuchumo no kahela koni na wa baka akwa afi okomi ya kaka pempem pokpa anonon akwete akwate shishram ye jengbe ni truka ni ato osofo nukwa na ahu ni eba ka oyo chakemo ni eba ka chonlo afi ake amenukwa eba maomo no hewo eba aka chonlo ekrokome koni keji akpagbeke skuwe ni ame asrale chonlo afike nakai ehi chuna aka ehi aka wo memo koni ho ni wo ya ke wo ngame fe nakai hu ba hi shinya ke na tabuku koni le hu makwa adwemmo ye akwete aka wie neke no ewo amechamlo ke ya na tabuku ye school twemi ni aka wie mo fo ehi enako eje na ni chonlo afike ya mefe amehi no na esusu ye sramo he tamoboni ewie ya kwete akwa hie momue keke ni amema na ashi nakan ni agbemi ni mofe mote school chumi shi cholo afita shi fio keke ne teshikete cholo na tebuku ngwe yake numwe ni asuso sofo nukwa sansan hilahi ni nuko fio pe shamoeba ni boni akwete akwa cholo nukwa chon kena kan ni nwe na ake isake wobomoden wa na lengmene no ndani ho hu ni wakun wose kaya nale ni wokesra le ko ijake onukpa hela nyo chaki obi fembe ni wole no ni baba nyo nen hewo wote nkebo keke no asra le ko no oba woje hegbeme ni benkele fifen ye bie je ye na pepa na tabuku ke no ba wie ne no hepe njon amro ne mene juton ni beni ashe ho na mo ba nye ka ka hela efe ekroko nikeje bale na kan meji wo na jemo akwete akwa oheche le anale momo wo eno wa chotam wo no agbene hu mie nye mide ncheni no ewo ninye je bi ekete ne sane egba na pan enwo na akebo hu osusu hake saka nkebo wa asrale dani ho ahye minda bushi wo ba agbeke ne no bi ekeje njeke wo kaka akwete akwa sane kodon chonlo afike ekeshise yonu chito osusu oten ehi ake woke noko aya na tabuku tohe ake amrone efe patuchon shi efi omi ake ohie shele edwe woke aha ni ake he ma aho akasa hale ho kaji wo fen wo ba ya ni ye ata noko ahia amede ni woke ya no huhi bele gbeke wa pe gon shishin ye fale keji wonye keje shia kemiya ke akewo pe no moko abi wo hegbe ni wo ya ni aya ke akwete akwa shikeji wo chone ke gbe no keje male moko yonse ni wo ba nigi ni wo ba kun wo se keba chonlo afike eneke gbeke school pa mo be mi mpe na abache na atabruku ake gbeke bibio ko egbo ni wo ataole wona ebale ha hewo eke chonlo afi ya yue nigi koni keji akpa square ne ya na eke shele ejwe hale koni eke ha osofo sansen hale ni echonle no ni ebachi na hewo ni enye ba chi ngale lele akpa gbeke square no mpe ni chonlo afi ke chongo jangbe taka ya sre mumi ni ton ni eke te osofo nugba sansan o ye ma omo dromo na osofo hie chirele fio itashin akpasa komi ekemeko kome ni ebalesra mo ngbasane chonlo afi ngale
ni ebe na osofo efla lese ekele bo nsanigba ni ebo nchon le kroko meni yo je ashibimo amegbasane san keke ni afi batu shikashele mpanyo iba hayo nupa nikwo osofo ni egbra me halake le chon lo afie eno jisele edwe agbene chon lo na tabruku hu majele shele edwe agbene hi egbo mokra mewo chon lo afike bigbe na ekete shikete kaka pempem akwete akwa bena akpa skue eteyara no ni ewa megome ya bena jagome aba abatrashi ni agbemlie eteya chonchon lo afishia kone srame shi bena ete ebeshia ni bena ebi eshie enga kala ke ete osofo nukwa sansan sramo ye ma omon ara afike sise bilake ani she bolo akwete akwa damoshidin na ehe johe sheke nuku ni ejie na hwe ha yoe ike ara afi gbasane fio keke na eshele na eshishia na tabruku kafi chon lo enyone mi ya mi mbaye school enemo sha metamo mekomeni klo eji ameno amenye school keke neke be na mi hue esha school gbe hamokra eta bishoni enosuha ni aha school bi agbe beni school no kola akwete akwati oshin lebi kejo sa no ebe kuko nko mefe efun ke amo ede koko ni enye ehewo nokunoko efe akwete akwachu ayache chon lo onukwa enyone ni jina atabuku ka afikeba nekeni na echon ame amro ni amena le fengbe ku ame ni ameke popomo kenye mihedo shishian ake ame ya ngochofanche ko ni ebato ehejofa no amete chepi ni amekwa ameseke moko ni ame anake baake iba akwa ake iba anye he noko efelo chofanche ekwe ni ni ega na gbe eke aka akwa ye gbese maka makwa gbe etenku ni keje ehiye dani akechon he kroko newo eto ni na ehechofa shoke so akwete akwa nye school aya chon lo kroko mefe ke na tabuku kafi basrale eshia so hale bie dromo na beneti oshin eni ne ekponkra newo epi hundon tamochuchu nowo emi ehi ekete school na kangbe achuno fe no ni beni shogbe ke nweje ten agbenu chumo instruct efe ni saka achuena keke ni akwete akwa ke chon lo kroko me bu agbe ken bi ana tamobo ni afioda ni beni ala ni asole ni awi achon ame ni achon ame beni agbe ogbe no se agme ame akwete akwa hishin kaka pempem ekekwe ni afio dromo na efiake enami ngbe fio niwo ete ana chonlo na tabuku ke chonlo afi ne ka megba hisani ni amemo amewole ngake eye man ko ne kefe ko yo chakemo ne kekwe ni etanle chonlo nupa akwete akwa kwese kete eshia ne ke nga ya susu sane ehi ni amena ke eje nga wo gbonyo newo eno jechere mono na eshia krowa kete pampanso ye ifolo yango ya egbe hamo eni ne kete ye na kan no ejura kra shimbo bene shagbi edwe ni aglo school gbe ni abawo fun mono eko nkekete ni ife ahun topo nehi ene hewo ifolo ewolenga ni mawulu emaje enu nchome ye no shihilemi ni eyo ko na eke bigbe na ekekwa hila hin gbi eteko keja agble school epe hu abaye manye Victoria Fomobi nenu ewo akwete akwata opo ake ike hila akun iseke ya kaka pempem chichofanche ni ana na ekwo leke ikplen ike ekwe ni ehi gbi edwe dani keji hekwe ba ya ne ya newo akwete akwa nmara wuji ete ike ekume maje osofo wayo ye twin ike abigbe bone manone kechon Yohane apo wolo majemo henupa ni opampamso abebe biniji nyuma ke paanyo afi ape oha enehu nyuma enumo ke enumo osofo mi ho le ake mbaje pampamso ke hila nko mu efe fun kra afe kaka pempen ahun she nyoko no lolo ni mbashe na ehu mfolo eke gbe ko shikra ahie mi npen denje
Shino hela engmeko na agbe. Nwewo chofa cheke mfe chofa ye hie ke ashi biegbi edwe dani ehama kunse ke akaka pempem. Ene hewo nke fa ekpa momi mfo hie ake hela abachi na ye bia afa egbi enyo lo gbi eten ye school ble mose dani maya nuchumo hie. Nwewo kaji no kwa ata ye school na kembia mie mma asafo no kwelo ni ji chonlo na Ataburuku nefe no fe no nisa ke ashimaba mi ndabo shibaba o denche mi mbi bojogba mi onuchu no jun akwete akwa ni aka ya ha osofo wayo wolo majemo he adeka ni ji enumo twin akwete akwa nwa woji nkroko mesroto enyo ya ha afi ke na Ataburuku bane enwla no mehu ha ne Kechon Yohane apo wolo majemo he nupa ye pampam so abebe binigi nyuma ke kpaanyo afi akpe oha ene hu nyuma enumo ke enumo Suolo na Ataburuku nka reho baba ohon liake ni ne bakwe se papata eko ye mfola anwo nikun keje na anyumo damo mie nlebo ni na agbe ate aha we minta ni maba she hin ko ha ko mi kra ni chofache ni kwa mieke ihinshigbi edwe koni ekekwebo ni chofa ba afe aha tani eha mieko ni nkeba ene hewo mba na abaye manye Victoria fomogbe nwewo mi nkpabo fa no kwe koni okechon lo dompre inyeke gbeke bia ajepo ke amale mfefe ni a egbijron sani ewa ha mi jogba ndenche shikeji onami hue oba fo ha mi keji hela ekun ese don no eju no oba na ihe yeje tenga ke mbi eyoten tenye hu nyenga mekenye bi eyoten mi mbi bojogba mi onojro akwete akwa na Ataburuku ni nesha wolo ni akwete akwa ma no pe keke na echu osofo wayo pa ye twin nekele wie epa no boni akwete akwa kaka pempem ni chumo sho de fi ono na esmo ye school ni amrone agbelegbe fe na ebako shegmale na Ataburuku wolo mo ake ebe wale ni wo bi fe gbi na baba ha eba na le twin juwe chonlo nupa akwete akwa bashe kaka pempem nete anga chonlo enikwa ese fe yose anga na nimeke asafo mbi enyo oko jufo ete school ni akwete akwa che chonlo ekpe koni boni akwesa ha ni na Ataburuku abola amanie ni lehu ejwere ame ene hewo bene asolese akwete akwa ke kenkle mi nda na anyimo shiake ekewote ni ekewe ba hwehwehwe ko ni wo babo eni chumo eko nke hewale he agbene hu mi nda nye hu shiye solemo nke fa pa mo eni nye he mi nke ha mi ye ihera na mi ehewo amrone ini ni ebe tamaboni nke jebi ekete edon ni kaji bone eyo ne chano na kan noe echenkra ni mana ni neko ye agbene boni ji kusun onukwa na Ataburuku mimbo na twe koni mi hu no ni yo na ni make na Ataburuku tashi ekua na echomo ehie neke tomo ni ake no ko njefun wole ni emi po na eyo na gbe ewe na no na ekeji o we bi ni jo chujie echu oni habo kaji nyo ogbo kono ya lo nyomo amrope ni mo fe ni ope echu emi echake tetepoe dompre bi na Ataburuku ake chonlo na Ataburuku ano ke school no kwelo yesane momokoto afi huni feta momoni elesane ehenokwe bisane komie no chonlo dompre ke chonlo afi chon amehi ameha school no kwelo akwete akwa ni amebon emi sheje mo ameke school no kwelo o mi npo fai ka awie sane na ehenoko kra heto ni chonlo na Ataburuku ha bo enwo kra ene ewo wo mi hele da wento esane ebe mo hekura chonlo akwete akwa ke efe mi na akpe baba ocho ake asafo no kwelo na Ataburuku wie moko nita monike ija ake keja finish shije bebe ni mi yo no momoni yo emi ye mi he shinle ake boni wo hishin ahun ne na boni yo na hewo le hu echake ejinle ake na kan lolo okun mi hun le boni ba fe Shilake ni wiyo ake na hiwale nefe chonlo na Ataburuku he miye
nyehu minda nyeshijogba nke wiemo kechomo enepo je minfu wiemo ni na pe wiemo chinjwe he won podon school no kwelo akwete akwate no biake kwe ni mbako ne sane krokro ebaje ko yense lo chumi fedi moko ha heto chonlo nupa te no ke chonlo na tebuku amrone bojimoni kembe no konse no ewo bele bosane mbio moko bako school ni asan sane kroko ni ko school he bako na tebuku mofio ne keminfu gbe wieke moko eba bi ko shin ni asan sane ko bako yose shije mi nchuoni ha bo nojio lewo ni oba ya cho sofo wa ye twin ye pano ni mbola amane boni ni bi yo ya krowa na mi ha ni mbila ke opako shiani ele o shinle he nokolo na kemi ake o mmale ake oni ne ko nwo he wo chofa chani fi obo chofa ake o pe chofa hin gbi eje dan lo shinle sande kuku ni yo se ni nlene aw asafo nupa na tebuku meni owo shimie ko ne bo fe ne o han he jon he me awili san ogba ne o han shebogbe ye o kegbeke obi mi obi tamomo ne nchu ni ye he kome ni osofo eba bi ko ehie ni bomo o ya fle na ho osofo shi ona ke na anyi hu he egbe ye egma bolo ya bigbe momo bele na eba ko na ekra ne ni atu titiri yese ninu ewo na ewo mila na efe botan afle na ga kachwa ne ayoda ke chonlo ekome ahe ya hun topo nehi ba koda ni yo bele keji akwete akwa o fine ogba ejina kan bu ake hegbe ni wo yo opone osofoko beje ni gbe enyo lo gbe tene ba ye da ne ba efe noko wo e ba ma wo keke bie ko ni wo kwese ke ashi eba ni bo won oteshi ofe ne anukwa sane ewa ponehi ona bono ha chonlo nupa he popo yo okun se o hen shebogbe na sheje ngbe edomi ake nwie san shibona ochon ye sane chonlo na tebuku enwo kra chonlo don pray wie neke school no kwala akwete aka we na no ba wie pe keke ni chonlo afike ora akwete akwa mi npo fai sande ni asafo no kwala ojaje ne ebe momo he kra no ewo mi npa bo fai no ka wie he kra oh mbeno ko titi ko kemo chonlo akwete akwa ke Senior grade school gbe ni mbakwe no ebo minse amane kuku boku keke ni nliake ejikusun alongbe na ke mandale kenyo chonlo kroko mefe hushi no ewo mi ha chonlo na tebuku mo ye ni bi fia na efe na etu ye mi se hewo no se mi ndanye fe hushi ye boa mo ni ye boa ke ha manye Victoria formo bi kai mo yelie ma na mi hewo agbene no pe ni mismo ni make ke shise hu ji ake bo mo de satamo komi ni kaji ote o ya he no ya tashi oba ye oba ku eko kwa ake ebe alo ebeko dani kaji ye oba ye jo alo se okoba ko ya ha no cheju ni onabo ni oba fe beni mbashe manem boni chonlo na tebuku chohie mi ha ile ake nna gbomode nche nke ba ahishi beni mba ete oshipon ha mi nke fe abo da le bi hue eba bi omi ke nga ke mbi ashi eba fe wo gbotetepo asomo afe flo yese ko bebe yo edwemo ye he inu ewo mi hun le boni nkele yo mene le de nche eje esu epo fan ye wo fen wo he ninu ewo mi hun mi nsumo ni makele yenye he no ni nsusu ye he ye wie mo ni ewie na he wo no ni chonlo ka asafo no kwelo osofo na janda molo na tebuku fene chon ake ismo mi kenga kembi asani kra mi kaji e bale tetepo ake ena wo he ko chafon e ba che noji ake keji gbeko agla hanle enye efemi longa alombi na temoko efon ebe he somo komeflo neke chon lo dompre o fa ene ni o ka ora na tebuku na kan o hami